mi te hozo se adinga hin abon the aching a the ki sun ti ta na kon sen sa kala hi sia sun helai mun am kai do e ho repentive ho hi em le hozo si sang azong ta sanum le ki le pi ta hi in ho noi ta na an lungzui je moi tin ikai to ko i masa hi pon ahun ki bol ni anh to lo đi ngồi here lo hana tamin tin akisi ni ho tamin tin angap al ni ho tamin tin kaisa ma la ke bang atmam akanga ba da ka the lo hi pathin pan pin tin so zong thasi ni ho azong lo han ni ho azong lunglang ni ho ki tir ho man ai no jing ding hi ti nung pi lo hin tin jesun tu ni hin polling station thumahin ki party PAP lanti hi decide kan phone do ding hin 59/66 all galmor hilai mo na hin 98.55% sang pin das 98.55% chi sang pin tai ani na hin 59/62 zomi colony ahin 86.45%, 84.45% because 10% tin to pangsa tai athum na atsun 59/54 kam do veng si kam do veng ahin 81.07 hi thar i percentage ahoi theidan dani pathirin edung set mong leti hi ikipa ding hinten esu pin tun khwa ding a hi I was sao ta dem e committee holo siang poti ai ein chen committee hi ka sai wa chu central committee hi tarik nyai khanu chun zakhat la sombilanga hi central committee ana umin 15 ni flag hosting ni chun expansion ki borin zala som hol hi ne Zing zong le chikan committee election line meeting agini man pon kidang zong sa adi ohi ya si hat be se le thanom be se meeting ki hi mi leu zinga te ki hei zinga hi meeting bol le han ki sa me ha mo mai thi ohi ilum thi ba ki het do pi wa meeting sang bol man le la chu I bol form ji wa chu sang ta bol hin na pasan na chang hi be ti ka se do nomin is it price pi no hi phale em le povin ama pha sum sum abol thi dan sum in sentin hop do no hin ngal tan te ti hi ase na ka se tin ka ki pa e to se bil ki pa dan khu te je zo ni het do ngai ding dan ai je ki pa be se e election report no ni na chung chang le Izakai nan sina chon tu hin I abana la kha ko tin la ki ko zo tin le blessing prayer kin mangding in Reverend Dr. in Kanmong Zo ama ana ki dinga Mercy Lalopui ama special number ding in hamni Saikot Ladies Association Hayin an office bon na dingin fundraise an hung ding ania bookmark ting som ni in an hung zor ding ania mi pui hai ring in low in topic ding in ai hung yen ani Saikot Ladies Association ho in office akisan na diva fundraise hin bol diva titu mi pi hot bookmark ahung ki zu ti chu ibon va ana to ute Hello. First of all, I'd like to extend my heartiest congratulations to Sarah PAOLIENLAL HAOKIP. We all hope and believe that this term will bring a lot of change. And we do believe and pray that there will be lots of development and change under your term for the people of Saikot constituency. Saikot constituency pinputa besuna finkomai ni boglain Saikot puri di lang sakade
Just before I pronounce the blessing prayer, I would like to inform the people of Saikot, I can say all the members, those who are presenting in this afternoon here, will all rise up and while I'm pronouncing the blessing prayer. Si hi ang tangko pi masa iwanin kathum masangahi atang pia ithei che ding wa hi sabam kang sa hiya u asata hoi u PAOLIENLAL HAOKIP 59 MLA pu hi amai ang ding dinga amai ang dim chiang le hi pi te jong ding dinga ke chu athum di jong hi khana veng a blessing prayer oginga ingen pe ni jong lem hi mi pi dam te thum na zia ipoi mo hi ji ni mi pi te jong yom na che wa ki ding le chi bang hi ka du thu sa ma hi ya ta bi hi MLA pu hi amaya ang ding ya kang thum sa ni nga Bible khat kang sim ni nga ka sim zo chang le thum ni nga no na lung tangin na thum pi diwa aje chu I un piwa I lo chin na wa hi dunia hi Saikot mi pi te 59 Saikot AC lo chin na mi pi hi je mi to che wa hi e ding ding un to ya ni pu PAOLIENLAL pula hi amai la ang ding ding in ya stage hi amai ang ding ding in ka chela mi pi te jong mi pu MLA pu za ta nan talang chin wa chin mo ding che wa wi Lai Siang Tho, Genesis chapter 27 is taken from Genesis chapter 27, easy version apat sakang sindi nga. My son smells like the fields the Lord has blessed. May God give you plenty of rain, good crops, and wine. May the nations serve you, and many people bow down to you. You will rule over your brothers, your mother's sons will bow down to you and obey you. Whoever curses you will be cursed. Whoever blesses you will be blessed. Envoy katapa gimnam pen mangpa golzol gimnam abanghi pasiani bandai chim tele lehoi na te lei thau na tele bule bal pian na wine tampi pian na hing peta hen midam te nana sem hen len nam tuam te namasama unu hen na unaw te tunga lengin pangin len nanuta te namasanga unuhen ham sia hinglo te ham sia dinom hen len ahing golzol te golzolin omhen tami pasien thu pasien kam te ngahi mangpa na thu tan che da dingin golzol sa ta hen u PAOLIENLAL vot pia hi manun I un pia de sa hi manun I un pia hi ama dinga thum the hi wa ke oging in kang thum dinga ka thum songin na khut hi chin dang bol ding wa ke go hi lovin mi pi na khut nom na chela na bol ding wa I dei sa dawu I thum sa dawu I gol zol naw et sa na in asyam pi ta ben a elder hit ta ben a deacon sit ta ben pastor hit ta ben o den boy lo mi pi tem I khut hi chen tung che ba wi le au te chen ana kumul len ke man u PAOLIENLAL tunga thum na kang nei dinga atop na ku amen kum dei chi ding wa hi pasien za ta ki hum wa wi le mi pi te lam kai dinga hing tung ding hing lam sang bang pa pasien na tunga ni mang tangin a happy na mai nang lam hingat jing ta hen kumpi pa Solomon pilna theina le vai om siam na agon bangin
nang tunga jong pil na theina le vai hom siam na hingwan ta hen Abraham pasien lompan atapa Isaac thupa to agol sol pangin Isaac atapa Jacob thupa to agol sol na kamalin PAOLIENLAL HAOKIP 59-Saikot MLA tunin na suapa in jong kahing gol sol hi pasiani na set na bol na te a lehoy na te van dai tui kia namun bule bal pian namun hing suwa sa tahen Saikot esi gamsung gol zol inom tahen itupi ma bangin change of Wayne ati ma bangin ikim vela mi om te in ki khel na gim nam tui zata wo hen chin thupa kapia hi midang nam dang te ha mol te la ya namin loi bangin ki thang hen len tuni thuman vai hom siam na jet lam khut hing hita hen nang ma hing ham se te ham siat nom hen len a hing dei sa te gol zon nom tau hen endi wo pu PAOLIENLAL nakim nam pu gol zon na kim nam hing hen len na tunga pa pasien ni bangin tangin na liang ko wa hing wat jing ta mi pi te vai hom ding a hing tung ding hing lam sang mang pa pasienin na vai hon na vai kon na vai tu na ama ku na lumle pho hing hi helen athahar silbol theina in nang ku hingom pi jing ta hem chi in tami blessing bolzol thum sanale wang pia na phit na hi min so sia sanga min tung nung pen kamang pau Nazareth ni Jesus Christ menin kahin thum sa hi pasian mi pi ten amen thum be ite ding na ni Jesus Christ amenin kahin thum sa hi amen 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 mang pan hu bol sol ta hen mi pi to wa wi le ei hun to za hi ti pa ni CMP Reverend Dr. Sewa Kipadin Thum Sana Blessing Prayer Lopi Tamayin Join Oma Aba Taivayin 2 in Special number Hingzozam Anakiging Dinga Hingzozam in Special number ang Piazau Tiangin Programa Umlaw Panghalaw Deisa Nato Presentation Bolnuam Serial tam piaw ma amaw hi program coordinator thupia dung zuin presentation ding hiya thuget laget na hun pen khol lo ding hi chi hi presentation bol ten na thei siam ding mu kang thei san masain kang mian masa a to in Mrs. Lingzau Zamin la sa zo zo chianga presentation bol ngal ding in number 1 a Saikot BJP Mahila Team. Number 2, Saikot Ladies Association, Man Women Association Saikot Unit, Young Mizo Association Saikot Branch, Mizo Zero Life for Saikot Branch, Mizo People Convention, Saikot Women Wing Saikot Unit, and for the last but not the least, Marvier Women Association. And Ladies Association fundraise is going. Kindly contribute. Hello. Ito bang pa-MP wa velin bathin khat se so law pinatsantahan. Bathin law pinadingin zayong gamnom tinatsun sa campaign. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Thank you so much, Ning Zongzang. Kan lom tak se chian ni le tu hin presentation hunai mang ding ani a presentation hun mang nu mai tam le in adot to tinai hu ko ding ani a speech nei kher ngai lovin hitaka hin in presenting hai ka in humin lang ding ani le tu hin apasata ka ding in Saikot BJP Mahila Anhun Lading in Kawani. Ông giờ dùng thu viên tiền, phụ cận đất trở nên tiền, phụ sĩ thì đồ đi kỳ vài là, ấy thì giờ thiếu năng sĩ kiến khẩn cái này kỳ đồ vài là, đi đồ tiền khẩn không có bên, gì chứ, tu ní cái bảo bị cô ấy hiện, miếng tiền khẩn ở bên nó là, không khẩn cầm đi xin ông mấy thì đừng hiện, bây giờ hệ cái giống, nó thua mà cho bên sụp cái mấy này không là, không khẩn cầm đi cái xin ông giờ không được này, ấy thì giờ tiền thì mới hết. Các kỳ bà mà yên nghe, gì chứ, Saikot ít tiếng là cái anh ấy cũng có bằng gì, tôi là tôi định muốn tiếng là Saikot constituency BJP present cái in, hami đâu sẽ BJP ở đây đi coi, cái giống là BJP thì cái nào định ý viên, ý son cái viên, mandal present hiện cái đó là ਕੰਮ phát công đi về cái bảo thủ xây đồ là có cái sản lượng không định hiện vì cái này thì nhiều cái gì hết. Saikot constituency hiện cái hết khi lo vào hiện là tôi BJP candidate ở cái mà sắc kén ở hiện cái bảo ông cái sao mà riêng hiện ở hiện hiện BJP ông yêu mến BJP đâu ông mua về ai giống là BJP candidate khá là sự cái vào là party mình hi cầm phát cầm đi về cái bảo thủ xây đồ tiếng ai là party làm cái hiện lo ông lo gì cái bảo thủ cái xây hiện ai hiện là bốn cháu hi BJP thì hi thì ông cái gì thì cũng hay nè ai dunia hi đi MLA đang in này họ cho cái gì thì cũng in ai là nungil ta कि वो फॉर्म भी थे ले तो वाइट साइ भी थे आकि नहीं लोग लाइजिया है लोग हेम ताऊ आकि इन इसे जोन तू चुंगा है BJP टिकट नाउ का एक पाउलिनलाल हम का है कि पावे से और इसे जोन Saikot महिला ते इंजों कौन इन शिल्पी दिंगो है इन मंडल ते इंजों कौन का इन शिल्पी दिंगो है थी का सीधो नोमिन नी का है को पाउलिनलाल अकाई ते इन नंग जों BJP नंग लुटान का तीला के BJP के नी तलाउ ज़ेन के पु पाउलिनलाल ताकनी अति नता खर्च मुकी थोन है आयों ला अमांग ऐ लुज़ाला से इकी थो खोबोगा request over